cada domingo carga com hopi bendição para abo que está seguindo o programa aqui. Before and After Magazine takla para casali awe atrobe televidente. Nós estamos contentes que você junto conosco. Fim de ano tem curva, tem hopi produto e serviço que nós que será conhecido com ele. Pero por mim, nós estamos a modas, a bota visa. Nós é Maxis. Nós estamos Maxis, van conosco. Relationships and a girl like me don't stay single for long. Cause every time my boyfriend and I break up, my world is crushed and I'm all alone. The love bug crawls right back up and bites me, and I'm back. There is a reason to call me a fool, cause I love to hurt. Are there any rules, baby? If this is a love song, baby, teach me to behave. Just tell me what I gotta do just to stay right next to you. Oh, I can't help it, I'm just selfish. There's no way that I could share you. I would break my heart to pieces. Honestly, the truth is, I could just die in your arms. I wouldn't mind, cause every time you touch me, I just die in your arms. Ooh, it feels so right. So, baby, baby, please don't stop by. Basically, I'm saying here, I can't live without my baby. Loving you is so damn easy for me. Ain't no need for contemplating. Promise you won't keep me waiting. Tell me, baby, I'm all that you need. I could just die in your arms. I wouldn't mind, cause every time you touch me, I just die in your arms. Ooh, it feels so right. So, baby, baby, please don't stop by. If I could die, I'd make you believe I wouldn't mind. You're so baby, no, no. It's what you do to me. Maxis tem banha ng for de Europa e também tem roupa chemis deftig, size grande, mas é great mes. Abo também porque da Nechi como dress de Maxis de fim de ano aqui, kaya Maxi Rica está guardado. Ok, banco mi van buscar nos invitado. Banwak, quem te suerte awe. Mother and daughter. Sabi mo, Maxine, taki na. Great. Diwakpos na junto ko sa amin. Desayuno? Sí, yo soy desayunadora.
Bom, intención está para vosotros dos acompañar otro de before and after. Sí, que men mother and daughter awe de before and after. Sí? ¿Sí? Sí, sorpresa, sí. ¿No has sospechado nada? No. Nevita, kom een keer de otro. Vou me digo né, nós também ontbijt. Então me digo né, assim, nós temos programa com meu partner e de outro. Então tô programa que nós também assim, me não sabe, me não sabe. Me diz sabe, me tá esperando que eu me não sabe. Ok, bom. Let's go. Você come turcos, barika nanta yen, que men bang have fun riba edia jawe. Bom? Televidente, ahora nos estaba contando de té hindú. Así le llama. Té hindú está de Manrique Capriles and Sons. Entonces, tiene diferentes smaak. Una línea más amplia de té, tiene para lo que está té hindú. Nos estaba con té hindú, ahora su explicación. Cuatro cajas que nos haya cuta un porción más chiquito de colección así grande de té hindú con Manrique Capriles and Sons. Esa aquí está esbelta, frutos rojos. Nanti bisa fruta na aquí que está mixed berries. Masya bom mes pa bo salud. Então nanti bisa después de cada comida, bota bebe ete na aquí 30 minutos de ejercicio, 3 via pasimang, bota mira con bota vai baja ku ete aquí. Esa aquí está esbelta, frutos rojos. Ting también esbelta. Esa aquí está, es una combinación de green tea, tiene hasta cilantro aquí dentro. Masha bom mes. También para bajar de peso, por combinar con el ejercicio de 3 días para simán, mira cómo baja para sobra. Etiqueta mes te bisa, tem 20 sacos de té en cada de caja aquí. Entonces, nuestro banco esa aquí está mujer. Tem hasta flor de Jamaica aqui dentro. Nos te gusta? É flor de Jamaica que também está bajado de peso. Mas bom mês para beber depois se boa comida. E te ajudava hopi bom com boa digestão. Pois, vou para buscar o té hindu dentro tour bom estabelecimento. Tour caminho para ganhar té hindu. E té hindu tá de Manrique Capriles and Sons. Después de agua, té es la bebida más bebé en el mundo y ahora directamente fuera de Colombia, un té de buena calidad. Té hindú. Té hindú tiene una variedad amplia de sabor, manera té verde, té negro, té de fruta, té para manejar peso y té de hierba. Disfrutar de tu momento con té hindú, coronabo high tea party, con el sabor de té hindú. Un via purba, siempre gusta. Agente Manrique Capriles and Sons. Nos nota cansa de bisabo que Big Bea tem big sizes e small prices. Agora aqui tem 2 Big Bea, um riba Santa Rosa e outro em Celia. Coleção novo. Aí chega Big Bea também. Shot, 3 shot, 4. After 9 minutes, she come back for more. She take off the shoes and pound the dance floor. Then she start to broke out like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a swore. She sexy, she beautiful and she pure. Tell you me a door, so wind up on my body, girl. Wind us like a carnival. Girl, me love the way you wine for me. Girl, the wine is so emotional, so wind up on my party
Sushan Nail and Spa gusta pa nos kana kung nos manang inospia na Nechi. E Sushan tem hopi model e técnica maneira bokeh, seja punta e unha ng French com glitter e color, mucho pa mencionar. Vamira con Nechi e pia na queda Sushan Nail and Spa, su servicio de un bom pedicure, tahasi tratamento di cabello, masha bon kumontari para nada más. Ata lo que kuta remata e cejas nang Nechi den shape patrobe ta Sushan. E wemper nang turene ta pirando loco ku e wemper nang Nechi profesionalmente bota. E wemper nang akita dura 1 luna of 2 lunas si bo cuida nang bom. Tiende, tabay ko na hasta 3 luna. Si boke siya si unya, Sushan ta duna curso pa unya tambe. Na estudiante, for di 2 anya, bo porbira profesional. Pabo manang ipiya ta Nechi, bo wemper ibo seja nang ding style, korda, Sushan Nail and Spa. Anto pa nos daman ang kun noting unya falso, aki na Sushan, nos ta gel lock bo unya, kuta dura 3 simang of mas. Sushan Nail and Spa. Televidente nos vai introduzir produto novo riba mercado, introduzir pa Inspire Hair Studio diretamente for di Suriname. Tour ta traha ku simia di mata tonka. Ok, tonka ta simia di mata, pues, ku ese nos pisabo ku tore produkto na di tonka ta traha a base natural, di simia di mata aqui. De nos mang nos tin douche vaginal, kubo po usa specialmente ora bocaba, kubo menstruación, anto nos tin kupisabo televidente ku eta limpia, masha bomes denge envase agde e paki aqui tin 5 paki kubo por usa, e tin su instrucción eta mostravo exactamente como tin ku use, anto bomes por lesa ta meribe etiquette ku eta bisabo ku eta stabiliza espirnang padeng demo parte intimo. Mas importante mes espirnang aqui através de anya por bira tiki slap. Well, e produkto aqui ta sinan stave back. Kemen busca botonka na bombini of na Inspire Hair Studio. De nos mang nos ting krapa di tonka. Esa kita specialmente patures nang ko ting vlak ng suku na bel, na bo bel di pia pading, of na bo oxel, masha bong mes eta, e ora ko boting bo cuero irita, tambe po porhusa e krapa aqui riba je, posa sangura picabo, besia picabo, masha bom mes eta bom pa peshi tambe, bota jisun teri bom peshi ko boting, bo peshi ta disparse. Tonka name, specialmente para todos que e cuero ta grawata, botin eczema of botin schimmel, atabo solução natural aqui. Tonka name. Anto junto com todos aqui, também e jabón tambe, kubo por banha bo corpa, essa aqui tem jabón medicinal se botin cuero sensitivo, atabo solução aqui. E jabón aqui tá para hinter bo corpa, for di bo cara, tena bo pia. Busca tonka na bombini supermarket e na Inspire Hair Studio. E número de telefone tá din pantalla. Sylvia's Hair Care and Accessories, ta situada em Hanchi, schuin di Lanti Festival Center. Bota 30 e Hanchi kore tiki, bota hayena bomang robes. Kas blow kung borchi e nang ting Sylvia's Hair Care. E horario ta jaluna pa sabra di 10 ore di mainta pa 7 ore noci e già domingo abri 10 ore di mainta te 1 ore. Sylvia's Hair Care and Accessories tem peluca panucaba e wave ng sintético tem 25% desconto. Tem acessório e tas, tour tem 50% desconto. Tour costing kubay pa mercancia novo llega. Sylvia's Hair Care and Accessories, Tawardabo. Shazinduska Gift and Boutique, que hay aquí, tiene colección hopi bonita a trove, especialmente para nos damas que luci apart y único. Shazinduska ha recibido una colección de paña de calidad, anto novo. Shazinduska ta guardavo na Steinen Coral. Was made for the children. Destiny's children. 2G Christmas. Destiny's Child. Day of Christmas, my baby gave to me a pair of Chloe shades and a diamond belly ring. On the 7th day of Christmas, my baby gave to me
nice back rub, then he massaged my feet. On the 6th day of Christmas, my baby gave to me a crop jacket with dirty denim jeans. On the 5th day of Christmas, my baby gave to me the point that he wrote for me. Feeling that it feels so in la 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 love. If he only knew what he does to me, my man, my man, my baby. Oh, it makes me feel so lovely, so sexy. I'm so in la 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 love. How I love him for his generosity, my man, my man, my baby. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Feel like Christmas. Feels so lovely. Feel like Christmas. Oh, doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Feel like Christmas. Feels so lovely. Feel like Christmas. The spirit of Christmas. Feels like Christmas. On the 4th day of Christmas, my baby gave to me a candlelit dinner just for me and my honey. On the 3rd day of Christmas, my baby gave to me a gift certificate to get my favorite CDs. On the 2nd day of Christmas, my baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. On the 1st day of Christmas, my baby gave to me quality T.I.M.E. Feeling that it feels so good, feels so in la 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 love. If he only knew what he does to me, my man, my man, my baby. Oh, it makes me feel so lovely, so sexy. I'm so in la 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 love. How I love him for his generosity, my man, my man, my baby. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Doesn't it feel like Christmas? Feels so lovely. Doesn't it feel like Christmas? Whoa. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Doesn't it feel like Christmas? Feels so lovely. Doesn't it feel like Christmas? The spirit of Christmas. Yes, it feels like Christmas. Oh, Christmas, 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 oh, Christmas, oh, it's Christmas, oh, it's Christmas, oh, it's Christmas, oh, it's Christmas, feels like Christmas, oh, Christmas, it's Christmas, oh, 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 feels like Christmas. It feels lovely, feels so lovely, feel like Christmas. Whoa. Yes, it feels like Christmas. Doesn't it feel like Christmas? It feels so lovely. Feels so lovely. Doesn't it feel like Christmas? Spirit of Christmas. Yes, it feels like Christmas. Oh, yeah. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Feels so lovely. Feel like Christmas. Oh, yes, it feels like Christmas. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Like Christmas. So doesn't it feel like Christmas? Spirit of Christmas. Yes, it feels like Christmas. On the 8th day of Christmas, my baby gave to me a pair of Chloe shades and a diamond belly ring. On the 7th day of Christmas, my baby gave to me a nice back rub, then he massaged my feet. On the 6th day of Christmas, my baby gave to me a crop jacket with dirty denim jeans. On the 5th day of Christmas, my baby gave to me the point that he wrote for me. Feeling that it feels so in la 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 love. If he only knew what he does to me, my man, my man, my baby. Oh, it makes me feel so lovely, so sexy. I'm so in la 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 love. How I love him for his generosity, my man, my man, my baby. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Feel like Christmas. Feels so lovely. Feel like Christmas. Oh, doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Feel like Christmas. Feels so lovely. Feel like Christmas. The spirit of Christmas. Yes, it feels like Christmas. On the 4th day of Christmas, my baby gave to me a candlelit dinner just for me and my honey. On the 3rd day of Christmas, my baby gave to me a gift certificate to get my favorite CDs. On the 2nd day of Christmas, my baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. On the 1st day of Christmas, my baby gave to me quality T.I.M.E. Feeling that it feels so good, feels so in la 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 love. If he only knew what he does to me, my man, my man, my baby. Oh, it makes me feel so lovely, so sexy. I'm so in la 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 love. How I love him for his generosity, my man, my man, my baby. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Doesn't it feel like Christmas? Feels so lovely. Doesn't it feel like Christmas? Whoa. Yes, it feels like Christmas. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Doesn't it feel like Christmas? Feels so lovely. Doesn't it feel like Christmas? The spirit of Christmas. Yes, it feels
Christmas, my baby gave to me a pair of Chloe shades and a diamond belly ring. On the 7th day of Christmas, my baby gave to me a nice back rub, then he massaged my feet. On the 6th day of Christmas, my baby gave to me a crop jacket with dirty denim jeans. On the 5th day of Christmas, my baby gave to me the point that he wrote for me. Feeling that it feels so in la 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 love. If he only knew what he does to me, my man, my man, my baby. Oh, it makes me feel so lovely, so sexy. I'm so in la 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 love. How I love him for his generosity, my man, my man, my baby. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Feel like Christmas. Feels so lovely. Doesn't it feel like Christmas? Oh. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Feel like Christmas. Feels so lovely. Feel like Christmas. The spirit of Christmas. On the 4th day of Christmas, my baby gave to me a candlelit dinner just for me and my honey. On the 3rd day of Christmas, my baby gave to me a gift certificate to get my favorite CDs. On the 2nd day of Christmas, my baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. On the 1st day of Christmas, my baby gave to me quality T.I.M.E. Feeling that it feels so good, feels so in la 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 love. If he only knew what he does to me, my man, my man, my baby. Oh, it makes me feel so lovely, so sexy. I'm so in la 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 love. How I love him for his generosity, my man, my man, my baby. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Doesn't it feel like Christmas? Feels so lovely. Doesn't it feel like Christmas? Whoa. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Doesn't it feel like Christmas? Feels so lovely. Doesn't it feel like Christmas? The spirit of Christmas. Yes, it feels like Christmas. Curaçao Hair Supply, Gerard King. Enang nos invitado ng tahasi kabay, makiya, nanta come, nanta pasa, hinterdia. Bang mira, kiko pasa ko nang. Ok, nós tocamos Nevita. Sim. Ok, agora nós tocamos Nevita. Nevita tem cabelo gelat. Então nós queremos direito color e parte para dentro. Então eu nossa feine, te punta. Ok, bom. Segunda Nevita nossa pinta e raízes do cabelo. Então nossa corte cabelo que te punta não. Forme tem toch tiki layers, mas você vai dar cortar echt bob op largo delante. Então para nós em back, pe como se pesi cresce bom, des nossa layer disso peda delante e toch larga e largura, pinta e parte para dentro de cabeça, de cabelo. Então nossa feune, então já como é cabelo que tá mesa tá op glad. Nós vai dar tiki golf que pela vez que feito temporada que lá se queratina, e nós começamos a golf back que tem na sua cabelo, depois nós vemos o tiki hall para o cabelo, porque está com um tiki body, para assim é por que não tiki satisfeito com o seu krul, já holven, não krul, porque o holv de cabelo back que eu estava datando antes. Então, nós chegamos no modelo assim aqui. Primeiro nós vamos para makeup artist, nós vamos para Marique Capriles. Does your makeup remover take it all off? Every kiss-proof, cry-proof, stay-proof look? Neutrogena makeup remover wipes do. They erase 99% of your most stubborn makeup with one towelette. Need any more proof than that? Neutrogena. Paturas nang ta busca gel pa edge control, e gel pa barba, e gel pa curl cabelo. Tanto pa dama como caballero, agora que nos tem Immortal Manpower System. Anto, eta hopi bom, super eta hole dushi, eta un gel traha a base de agua. Ecolo blow ta e shining aqua gel. Esse que men ku eta laga bo cabelo shine e bo barba shine mais bonita. E corata e forming aqua gel. Esse tá especial para danco que forma, o mesa. Esse tá especial para edge control também.
E color lila, ta é Crazy Aqua Gel, corabon turta traha a base de agua. E Power Aqua Gel, ta é color shinishi, anto é Flexible Aqua Gel, que tá você é mais flexível, é menos duro, é color oranho. Turta do nabo long-term styling. Bo cabelo e bo barba lo tem look shiny, anto é mostra saúde. Bo por usar o hair wax aqui, tanto riba cabelo seco como cabelo moja. E produto ta lava saca mais facilmente que mesmo por usar turdia. Guarda bom, pa bo edge control, pa bo curl dan bonita, pa bo barba nechi, dama e caballero por usar Immortal Men Power System. Nos invitado também a receber su Immortal Men Power System. Busca dibo, natur estornan que está saliendo de pantalla. Nos invitado para uma coisa que colou. Anterior nossa complexo com colou. Ando sim essa, mas mira sua unha na verde, ante ora matra, especialmente riba su ovo, se será su ovo, mas usa color verde, ante ora usa a técnica de ora botar um color escuro bom, nós está seguindo escuro, tiki by licht, by tiki mais licht, ante te ora boa ganhar highlight bom de ovo. A ver ovo, ela queda assim bonita. Anto nossa para coronar nossa acentuar o ovo com os lashes preto. Anto nossa acentuar o brown que tu vai que color marrom com aquela roupa bonita. Acentuar o cheekbones também com oranho. Anto o lip também aquela assim sexy para nossa acentuar com color de potlood fúcsia para fora. Anto adem gloss pouquinho mais leve. Anto nossa menge para também efeito mas o ovo escuro para fora vai leve para dentro. Anto assim aqui so after aquela. Pero para mim, também trabalho com o regalito ng Person Cares, ko talaga gift certificate pe, Kapsalon Sylvia, Sushan Nail and Spa, Donna Kebab, Kapsalon Sharonady, e Shermina Beauty Fashion and Gift. Anto pe disfrutar de su regalito ng ita su Barefoot de Red Moscato. Ashablief. Mr. and Miss Exclusive. No mister di niyong klase de introducción. Dos pakusting, uno de Kaya Max Enriquez y otro na Luz ng la Santa Maria. Anto Mr. and Miss Exclusive también a recibir mercancía nuevo, especialmente pavo. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing
televidente baha si Botanical Sense of Nature ang bisita ka ba? Well, nos tabisabo din fin di anya ki pura hasiliye. Pomeseta temprang kubo sensya, kuturbo kosnang kubo timester pa fin di anya. Pero, prome, December ta din kurpa. Antonos tin kubisabo ku eholo di Pasko ayega aquí na Botanical Sense of Nature. Botamira ereki ng masya bong mesyena ku village candle e Christmas tree. Esta dushi e bela aquí tahole dembo establecimiento. No unicamente bo kas, pero bo negoci tame bo cliente ng kukana drenta ta sinti un holo asina dushi di village candle aquí. Ipadekora e kersboom ng natur model. Tour tipo di kersboom botahaya aquí na Botanical Sense of Nature. Neskos tambe ture piedra nang ko takeda vigente no kompolaga e piedra nang ko no sabisabo asina hopi DJ bota queda haya nang aquí na Botanical Sense of Nature. Birawak din reki aquí kaminda ko botamira tour lo que kubo propone baudi kersboom. Bonita io, bota trabo bolo denge bleki aquí, in che na forno regala un persona e eta queda encantada. Masha bonita mes. Antawak e bela nang bonita presenta aquí. Masha dushi mes nanta hole. Pag regalo di Pasko favorito aquí na Botanical Sense of Nature, botahaya e seksyon di bleki na di plata, aquí na botahaya nang na largo wak. Merry Christmas, hopi bonita, bleki tour manera itur sa kinang kubo por dekora, bo girlanda kune, hopi bonita. Wak aquí, tur sa kinang turta motif ng di Pasko, na baker, na bleki, na kartong, manera buke. Check aquí, bonita no? Merry Christmas, aquí na Botanical Sense of Nature. Check it bela na, saya glass na, kelki nang, pabusena di Pasko, masya bonita yu. Hopi bonita, sena da milk nang di Pasko, kubo pa si regalo ko ni, bela nang, saya kora o blanco, milk wa, kersboom nang natur tamayo, kubo por trabo, ciudad ko ni. Masya bonita miss. Dekorasyon di Pasko ta aquí na Botanical Sense of Nature. Korda kunanta dekora bo girlanda, bo crowns turlo que kubo que llama en un en pantalla inanta 13 turcos te cerca bo. Botanical Sense of Nature. Y ya pa fota klakaba, bota mira kung pa fo bom di stock no sta tour dekorasyon di Pasko. Masya bonita mes e flor nang di Pasko, ture bleki nang konosting uitgestald. Tour tipo di kersboom, anto e muts di Pasko unico, por e nea nang di Pasko, aquí na Botanical Sense of Nature. Ora bo pasa riba gosiwag, bota mira e tent para pa fo. Pafo di Botanical Sense of Nature, tour e artikulo ng di Pasko. I've been hearing symphonies. Awe mabing hayat mi no api di pa mi makiyahe. Awe mi tapata ke mi eyebrows ng pabomira, no? Kung akin na hayat, botahaya, botamira machine di depila di wax aki. Well, kune nanta kita kabay ng anto nanta keda basta simang hopi bong kemi monotinodi di keda ranka weng brown nang keda feita pa sombra na hayat ting solusyon. Anto nos ke bisabu hopikos. Hayat awara-ki ribatur jabiarne itur jasabra potabay hayabo ku Lionel Virginie. You want the truth? I just wanna be part of your symphony. Nos maquillador, naturalmente, por maquillabo di 4 pachetor, turja biarne y turja sabra aquí na hayat, riba Winston Churchill. Anto si boke, bo maquillaje di tortilla 30 sali, bo mesa drive-thru, hayat, bota 30, bota maquilla y baibosita mesora. Ok, nos ingo isabo ku mizani ta back ding stock. El acaba, pero nos a restock
Mizani specialmente pa tures nang kuta buscando ng produkto ng di Mizani. Tures nang kuta gusta ng produkto ng pa kabay natural no sa Bolber restock. Popowakri pa Facebook page konta huze produkto na kita Masha Bomes. Turhende kuting kabay natural a switch by over pa Mizani. No 5 pisabo naturalmente hamudes nos ting hopi sorpresa pa turno sende na nakaminda pa sombra. Coming soon ting regalo di San Nicolas tambe obtenible aquí na Hayat. Banda di tour e produkto na di makiyahe. Ku Hayat ting tabay ting regalo di San Nicolas na benta. Que min San Nicolas por pasar libremente aquí na Hayat pa busca regalo pa nos muchará. Entonces, abo que un paquete de Pasco, un cash packet, un coscubo que regala, especialmente nos negosyo nos senderang, busabo que hasi un regalo, especialmente de Pasco, ko produkto ng di Hayat, por, wa quanto brand, wa quanto marca, tur marca botahaya, aquí na Hayat. Esta bong botaqueda, bo paquete de Pasco derecha, ko produkto ng di Hayat. Y guarda, no se bisabo, que NYX original no es un de China, es un original ta obtenible aquí na Hayat, bomesta mira, e variedad de color kuting aquí na Hayat. Pues, pabo maquillaje, pabo queda up and top, hay di cabez de pia, aquí na Hayat bomesta pa produkto ng di kalidad. Hayat tawarabo na Winston Churchill. Onyx, da estilo. Onyx, pedama exigente. Sapato ng único. Stylish. Every day is payday. Swipe my card, then I do the nay-nay. You're talking to a late date. I want a Kanye, yeah, not a Ray J. So that's a no-no. I'ma make back and use a Volvo. This convo be like Drake, ayy. I already know what you're trying to say. You say that you a baller and I see you trying to holler, but that ain't how it's right up. Next, looking for the money 'cause it's what my mama taught me, so you better show me some respect. Boss, Michelle Obama, purse so heavy, get no products. Boss, Michelle Obama, purse so heavy, get no products. Boss, Michelle Obama, purse so heavy, get no products. Boss, Michelle Obama, purse so heavy, get no products. Onyx, Zacatau. Confident, don't want your compliments. Use common sense. I'm on my Michelle Obama. Celebrity ta erumang chiki di Big Bea. Enang botahayan for the size small, the size large. Nechi di cabez de pia, tur accesorio. Turtas, tur sapato, botahayan na celebrity. Y que viaja by pafo, sali baila mamiso, mi bola caco sa wafo, paso de nadinko, corso, paso de nadinko, corso, paso de nadinko. Y que viaja by pafo, sali baila mamiso, mi bola caco sa wafo, paso de nadinko, corso, paso de nadinko. Foi na tonanda watami Lora pario adomati Mama pushina ya pami Lora bandi banda bau Imundu shiyo corto Repo cana pia bau Disfrutace agua blau Lora wado do feina la quita Parro cuca salva mi vista Turista riba mi isla Lora wa mi tio nabo no ve pisca Y que viaja by pafo Sali baila mamiso Mi bola caco sa wafo Paso de nadinko Corso, paso de nadinko. Corso, paso de nadinko. Y que viaja by pafo, sali baila mamiso. Y por la caca sa wafo, paso de nadinko. Corso, paso de nadinko. Corso, paso de nadinko. Corso, paso de nadinko.
somita sinta pensa di paqueta mi buci laga cai di ora mi vola e sogna ma somita stimavo che tu vai corso isla di viento e infra corso Isla chiqui, mas sempre de mim onda comida. Tem tanto color, cor sabor, me empola gaba fo, passo tem nanti corso. Isla de viento e infra, coração, rondona de água blau. Sali baila mami so Mi impolaga corso a fo Paso te nantinko Corso, corso Paso te nantinko Corso, corso Paso te nantinko Mi que viaja vai pa fo Sali baila mami so Mi impolaga corso a fo Paso te nantinko Corso, corso Paso te nantinko Viaja vai pa fo, sali baila mami so Impolaga corso a fo, paso te nantinko Corso, paso te nantinko Corso, paso te nantinko Mi que viaja vai pa fo, sali baila mami so Impolaga corso a fo, paso te nantinko Corso, paso te nantinko Corso. Bom, agora aqui nós também mostramos tonka hair, especialmente para cabelo. Eta mais bom mês para crescimento de cabelo, me tenho pensado pomada nan aqui, eta bem 3 diferentes tamanhos, e tonka, nós sabemos que tonka é seminha de mata, especialmente elaborada de produto natural, full natural, bota mira que hasta ni holona no tem para sombra, nanta full natural. Di ito bina 3 tamanho de pomada, te abaw botahaya hairstyling gel tambe, a base natural, no ting alcohol, pasokara bombo gel, peta bom pa bukabay e no mister ting alcohol. Iba na di say, ting shampoo ng traha, a base di esimia, di emata tonka, directamente for di Suriname, su shampoo, kusu conditioner. Anto tonka oli aqui, si botin casca, si bo que pa bo cabay crece rápido, e producto na aqui botin ko usa. Tonka, pa nos turco ta perde nos hairline, está bom. Bota usa meeting bom experiência com ele também. Personalmente, tonka ta masha bomes. Busque na Bombini Supermarket e Inspire Hair Studio. E number demo pantalla. Hey, bontende. Charmaina Beauty Fashion and Gift ta donavo turcos pa bo belleza. Tur sorto di wave. Por di liso, te curl, peluca, pa tu edad. Un surtido grande di starch, Brazilian hair. Un surtido grande di accessorio, bonita. Ay, no, ay, belleza da Charmaina. Porque Brill, unisex danting. Stainless steel, unisex. Tas na tour model, produkto pa cabay. Nos ta pega tour model di cabay tambi, nos mesta peke pabo. Anto porque un bom pela, caballero, o dama botambe que un bom pela, aya na Charmaina Beauty Fashion and Gift, botahaya un tremendo servicio. Charmaina porterà peluca di differente model tambe, di un capsalon de bande e pallava cabello así turcos. En fin, pa bo belleza, da Charmaina Beauty Fashion and Gift. Masha hopi accessorio mes, hopi bonita bota queda. Abo dama, si bo que luci nechi, comesa cabello mesterta on fleek. Y pa cabello, da Charmaina Beauty Fashion and Gift. Charmaina Beauty Fashion and Gift, da queda din Rodeweg 208 dilante di Brandweer. Si, eenang da Charmaina Beauty Fashion and Gift.
Agora Pedrito bate na porta, bon não posconde, pe. Dia nos turting kubay, com seguro de entierro de A&K, bo entierro ta cobrir. Pensa riba bo ser nang keri. Hey, Nicholas na! Ano mo padami ng poco? A&K, en nombre de confianza. Nos torta consciente que hoy en día nos hidratamento da hobby importante y un día producto más primordial con gente no por viva sin jeta agua. Botava ta saco o por queda hobby dia sin come, pero hobby tiki dia sin bebe. Esse da agua. Então ora nós te bebe agua, nós te papia de bom agua, qualidade premium. Então nós te papia de Le Bleu. E agua aqui tem me pobisa que tem sabor, mas a agua não tem smaak. Pero esta smaak assim puro. Ora bo bebe Le Bleu bom frio, no? Ta gewoon bota sinti mundo ta abre pabo. Pensei mi que recomendavo wak pa bo bebe bo 2 liter de agua tur dia soro pa bo curpa ta bom hidrata pa sobra agua ta hopi importante e que agua nos po recomendavo que ta Le Bleu. Le Bleu ta di Manrique Capriles and Sons. Does your makeup remover take it all off? Every kiss-proof, cry-proof, stay-proof look? Neutrogena makeup remover wipes do. They erase 99% of your most stubborn makeup with one towelette. Need any more proof than that? Neutrogena. Nos invitado ta cla. Bota baibira nos juez. Bota sinta pa mira con e after di nos invitado di esimaki tabaita. Wake? Chiswak pa bones. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Yes! Dat zegt alles. Zeker, zeker. Dit is prachtig uit. Fantastisch. Kom papa sabe. Nou, hoop je leuk. Met echt hoop je agradecido, met echt apreciado, pampering, vooral de krullen en bek, met die hoop je temos de mira. Met echt hoop je contento. Dat is intention ta. Dank je também para vooral pamper minha mama. So para mim tava echt maneira para mim mostrar aí, me tá apreciando com a que tá para mim e também para mim tá. Dank. Aplauso pe. Assim na bomiranos com Biorei Bossa com Manrique Capriles and Sons que bisabo algo. Anto Biorei ahaya den elia assim na amplio de Biorei tem parte caminda nos tursa com baking soda ta di produto nan ko hoy en día ta causando hopi estrago riba mercado. Así pa turcos nos tem baking soda hoy en día. A mí ta hasta skero mi gente ko baking soda eta hopi bon eta contra masha hopi cosmes. Awal beauty a inclui baking soda den su cleanser paloketa cara. Anto banda DJ po porgosa di baking soda scrub. Pavo caro, te imaginavo. Paso baking soda ya etin su mele kunekaba que men eta hopi bon pa cutis. Anto esa kita Biorei kuta donavo
sensação de coolness. Ora que bo lava bo cara com eta hopi bom. Ora que botin brote de acne riba bo cara eta hopi bom para bo use, para bo lava bo cara com Agora bom, não tá contene bom, super bom. Anto patures nang kuting hopi espinia riba nang nanishi e kaha aqui tem 6 strip. Nos tursa com charcoal, com também preto naturalmente, só bota entende em number. Charcoal e pleister nang di charcoal aqui da arranca tor espinia for di bo nanishi. E linha aqui tá di Biorei. Biorei bota aí em turbong botica e turbong estabelecimento que também é bom produto. Pero Biorei tá de Manrique Capriles and Sons. Salon Sharoneidi, specialmente pa abo que luci un cabello salud, bonita e den style. Cap Salon Sharoneidi, situana Yambos 187, tahasi turcos cubo cabello. Si bo bestia di trattamento, ai, Cap Salon Sharoneidi, ta corta bo cabello, lava straight, neci, peña bonita. Na Cap Salon Sharoneidi, nantasi turcos cubo cabello. Bo cabello ta den man di Jocelyn. Patures nang kutabiba pariba, bo vestir de un tremendo Capsalon Sharoneidi. Hasina un visita. I televidente dava da turcos di nos parti pa esse maqui den before and after. Nos que llamamos danki pa atención y corda. Sigue el programa que al pie de la letra nos espera que pa gusta tu artículo que nos presentado de edición aquí también de Before and After Magazine y nos te invitamos. Nos tiene un cita pa junto nos sinta admirar Before and After Magazine de otro simán. Turcos bon, chavitos.